naši druži, pa ponovno lepo pozdravljamo Rektor Device. Druga žoga! Bravo Filip! Bravo Filip! Bravo! Druga žoga je naša! O, majstore! Osam! Bravo! Bravo!
ti, može, bravo, ti! Evo, dobro, obrni se, gledaj! Bađo na popu ti, Bađo! Ej, gore, ja! Druga, sam! Mirno, Bajo, više, mirno! Bađo, više, Bajo, Bajo! Zapinaj 16! Bajo! Come on!
Drugi karton prije gosti, Švedska 6, Martinović Marko. Aj, druga žoga, druga! Llévala te penso, Zoba! Druga žoga naša! Evo žoga! Go!
Ajde, napadi žogu! Viko, pa vidi gdje on leži, vidi gdje on vuče, naš slobodnjak. Recimo, pa gdje on leži, evo te Bog. Pa sve to nije resno, pa to je smiješno sve skupa. To je res smiješno sve skupa, dragi moj. Pa on je postavio zid on gdje je bio slobodnjak. Ajde, zid! Pa daj pizda, piskaj konec, evo te Bog, pa evo te mu. Spik! Pa piskaj konec, tu moje zmaga tu zajedno. Zato tekmo isko. Dobro, zid, daj! Prvi jedan još!
gostih, ko imamo za udar gore, številka 20, Ljubekov, Samson, Domenik, Kakor. Dalje, opadni! Ličite menjava, nekaj se malo. Menjava. Malo viši, ne zdaj, malo. Idi malo više. Koja, njega, tiši, dost. Tiga. To. Malo se ugreviš. Gleda malo nazad. Koja.
Sada tu, pred. Se išće Filipa, to se išće Spoglądanie kazony pri domaćoj ekipi številka 13, Alpini.
5-minutni konec prvega polčasa med Primorjem in Rudarjem, po prvih 45 minut. Ajde, Vika! Dvojna menjava v vrstah Rudarja, iz igre sta šla igrač številka 20, Jurekov Samson in igrač številka 26, Martinović Marko. Vstopila sta Bošnjak Amadej, številka 17 in Skudić Bilaj, številka 12. Primorje pa v vrsti minut postavi Renar, Bogitar, Nurmić, Đudanović, Zavnik, Principe, Pajk, Bađik, Dedić, Vajenkić in Bončina. Gremo Primorje! Dobro, obani! Pađo, Mika, Deda, 17! Herbert, Mika! Pađo, ti! Herbert, Pao! Nema igralca, za ogrambu probaj. Pa za ogrambu. Samir, daj. Dvojimo, vej! Uredno se vini, okej? Koliko? Ajde, može, može! Druga žoga! Sama! Leo!
Pazi druga! Majo! Prva, druga, naša, ajde! Ajde, naša, dava, daj! Daj! Ajde, daj! Šalim! Pazi, dedak! Komentarska kontra domaći, generalni šljenika 15, Haris Zelić. Ajde, koncentracija, daj! Zava, Leo! Zava, osam! Ti kampanac! Zava, Leo! Niko! Omar, boki! Omar, mirno, dovolje časa, Omar, mirno, počasi! Omar! Vojna menjava v vrstah Primorja, zapušča nas Haris Dedić in Ane Đurdanović, na igrišču pa sta sveži moči številka 4, Borna Proleta in številka 18 Čandri Črtarik. Delaj! Tomo, to je!
Prijava vrsta Hrudarja, zaključio nas je igrač številka 4, Verbić Luka, u igru pa podaja igrač številka 7, Tubić Denis.
Neće skrbeti! Tomo! Za mlade zid iznenačena strelice s 9 točke, za goste Kosić Filip, igrajući 8.
Robin, dođi! Ajde! Igraj, igraj, igraj! Vojni daj, Robin! Leže, daj, pravo! Biže! Maš ga, tako! Leđa! Sam! Hajde, skok! Novi karton Karamatić Marin, igrač Vika 19-20 pri udarju. Ajmo, koncentracija, fokus! Ajmo, Novi karton Trgovačik, Domikar Mihal. Zapušta na studiji Ljubko Čina, igrač broj 19, drugo pa pripada Zanko Robin, igrač broj 6.
menjava tudi v vrstah Bellingham, prišel je igrač v 24, Martinović, Gaber. Iz igre pa Maruta Luka. Započne pa nas igrač številko 8, Kosić Filip. Ajde, Tomo, ajde, Bao! Ajde, diši, ajde! Nemo 8.
Ajde!